O, Jana, slušaj, evo, sačka da sjedim. Jana, došao mene ovaj moj, govori, evo ti mati, imaš roditeljski sutra. Hajde, dobro. Nije to roditeljski, ja gledam onaj papir, to je poziv. Poziv! Otac te tvoj! Zovu me do, Bog zna šta je uradio. Ja sam otišla, Jana, do. Ja kad sam sjela prečojka, kad je čovjek počeo govorit, tvoj je vaki, tvoj je naki, udara djecu, štipa curce. Haus pravi u školu. Ja ne znam, ljudi, kaže više, jel to dijete, šta je tu? Imate li, kaže, prut kod kući? Imam. Imate li žari? Imam. Kaže, imate li kajš, onaj vojnički, onaj? Imam, tebe otac tvoj, više govori šta je? Pa kaže, upotrijebite to, gospođo malo. Upotrijebite. A nije da dolazi ime da jebe živca čitav